Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangin ko Allah sumano salamat na mambagino lawat pa nagsaging kaya maranosong. Bila biyano niya yan sa sambura pagalungan ko sigaya pagperunay sa siyang unay pwede na rin na dinasiyang pagpermatan ko general advice ramiya so daturong gunay man ayan si Khadija Malnora dito mo ulit simba na kanakan sa sunura na lumbay ko paginggan sa katina pang makinigang kayo wassalam. Selaw mangalin kainu ay sinagaran ko hindilang naman kaya tindagan sana dayo pada pemumulan Dore sabunan sana dayon nadini nambu Naunya nasai garano nakana gendeng mak menang Tela lau nadera kana idoruna ya imana didina bakuru ido ayahku no Pasina sinapare ulande mayedi Ruya sapada rakamanes Bindu sapai moy Dasana nadini nambugenu ya kamisire pagagan Raya mega kondoro na no kanggeri na inu depan Engko kakana nasawino hidup pagletawan Deko membawa lau demi semua Nata
pa kakilasin at kanirang puno ko sa may narkatian de manaya na tautas sa ilim Ape ada sabilang bilang ada di mirang piku Mandire patana nai do maude simbe naladi runggo nai mana delau nai de ki alala ko nafsina manalang ka kumaladiuna tangkala na ubel kung kakukuran ay sakapindi iyong akatawa na kipamanay nuwag ko din samaran dengar kalamai islam hidung udah kemau desimbenan dinai islam ya deru seroparan hidung isai maina ya benar deu mengudi simbenang dengan amang ayah nakagi ini lawan ingin sampai mon no sabirin ko napasina ang na ubang kaganayon sa maladiw na Yayin di na ubang kapamanarundan Dudekan niya inaray na magato damiray na ubakan niyedim Noonde muda kanina nune kay kadina saipan Empati di mangula-ula katiyan niyamang Naya namin ang ataw kay sadye na di kadina saumang Kahit daw naginatang korodan Ido'y nubay kure Wow nasa salamat kanubay din nalangwa na yamin Pero ko sigaya pero na isa di madiwag